ona wakorera tukiorania uhoro wa thendire cia igũrũ nuko igitoro kanti guthomagira atongoria mari haha tweets iria cikoretwo cigitumwo ni andu tariu he mundu raiga etagwo Gideon Wanyuki araiga atiriri oria mbeca nyingi ciratwarwo kuri thirikari cia county noguo cirario makiria hakiri batori kwa gutwara nyingi makiria irio muno nake mundu gwitwo Njuguna Thango Njuguna akauga atiriri magavana ni magirwo ni kumenyerera mbeca iria maraheo nigetha makonania bata wa kuheo nyingi makiria na kigithua wako ina kaiga atiri mukuoirwo wothe ni innocent until proven guilty nake munyinya wa moya kaiga atongoria aria maraiya mbeca cia muingi manyitwo na automatically mundu akorwo ni gite giake na nigo Njoroge mundu gwitwa Njoroge kure kiciria ni arauga atiriri accountability no ri turari orwayo kwina the legal process ya go prove mundu uyu guilty na kwina accountability ya political accountability tondu mundu uria engirire gitini kiu through the power of the vote na ndongiuga atiriri because of that particular vote mundu ucio ni immunized from having what is called political responsibility said tino nginya moke na system irere tuteithagiriria kana buru yiro nginya oge na system irere tuteithagiriria ko implement decision teria mundu agwitwo Mumbi Ngugi mundu tocio tono ni atwika ni athitango ri turieterera nginya riria ari twika convicted. Supposing he is not convicted, ni atwika acquitted. Beja cia mwingi no kura ikora. Ndikuga agitwika acquitted ndi kuga no kura ikora. Atirire wewe kai wakiri. No nginya wakiri sheria. Ego korwa savete thiini wa thirikari ira arasavaga na achoka atwika ati ni atwara through the legal and legal process ati nginya ritwika ni afaidwa guilty kana ni atwika acquitted. There must be something that the counties must be done. Atutirari horo wa county peke yake ni turamenya nginya thini wa national government kwina wici urathi kuna mbere. Bro you know gena debate ya kuria atiriri. Accountability tukomioya ate na dida solution. Tuamba tu enhance accountability thini wa county government. Nitukubata kumikascade upwards. Nitukubata kugena gisisho kira turirora na tukauga atiriri county ya Kirinyaga county ya Machakos county ya this way cascade that one upwards nitwagirwo kuria muingi naguo tondu andu aria maraiya mbeca icire no marathurwo no muingi na haro ya ungumania no muhaka yambiririe kuma ballot uria ugire atiri ndungikorwo na ikumbi ucoke woe mbea wikie thiini ucoke uge mbembe ciaku ni irareirwo tondu mbea ici ciraria mbembe ici no turacikie kumbi-ini no muhaka tucoke ningi ona tukiaragia uria tugwika ri andu macokererio uhoro ucio mundu uyu ni kwambiria arambiririe kuiya kana ni muici mwathurire Teko mwathurire muici ri mutingiambia kunegena mwecirerie mwathura muici agwika atia nditikuiya kuiya ndenda tunyithenie kiuria kiu aje wacokia na kiuria kiro ndona comment ya tumone kada itagwo Stefano Mukurino ya kuria githunguri ninyenda gwikara ngithomaga ona SMS cia Kurino nigetha matigagitworerie mwaki ajira no representative wa Kurino Kiririmbe-ini ni gukoretwo na direct ya punguza mzigo na gukerikana na kwinengia ongeza mzigo erikanaga ongeza mzigo ni Amwangi na BBI no ni gutukora gitwira kana ni ongeza mzigo kana ni punguza kiuria kia ungumania na mutaratara wa thirikari ni maundu maria punguza mizigo ya Ekuru Aukot ndiyo kana ni ugithomete mendekithia make na uraigwa magiuka atia punguza mzigo nita mirora ngidarorire video and it's not a bad idea the idea njuru isipokuwa ti fully baked ni half baked punguza mzigo irenda kuonania ati bururi uyu thina uria twinaguo wa mishara uri parliament ni MP tu peke yao ati tungeheria mishara ya parliament bururi uyu ni tweheria ni tweheria wage bill knowing at the parliament allocation yao ni between 36 and 40 billion and our problems ni cia mushara ni bigger than 40 billion gwĩcia turare hari bilioni magana matandatũ kana mũgwanja makitu koguo ko ni rendaga ku address uhoro wa wage bill uhoro wa kupunguza muzigo as per se okay ni magirokire na issue ikuhota gwikata kumoderate na kunyihia mishara across board across the executive across the judiciary no le ino ni populist makanyita ati nigetha manyite andu ati tondu aya ajumbe
metagwo MPs mikore no ri tondu riu ri ni populist tuhore ma MP nigetha tuhote kuhitukia ki but ona ko no ithie na ko no ihituke na ndirona iri na chance nene ya gukihituka ona ko no ihituke ri de feel de go solve problems ya citu twina cio na ninge ndikuona uria andu tari wa gwitu nyiri magwitikira ati gutwike riu ni twanyihia constituency ciothe twina constituency imwe gwitu nyiri ma MP yothe tugutigwo na MP igiri I don't ndikuona andu ni mauga tunyihie ma MPs no gutiri mundu enda constituency yake yehere mendaga icio ingi ciehere kijira he wakiri njuge atiriri nangwari na ndeka temo oguo njuge our court bill is so important to cause any constitutional tremor. Ne kwenda kuga atiriri yo ne bill ona mundu ucio atareciritio boro wayo maundu maria me some of those things iri thini wa bill atari kuga ati arauga ati mundu anyitwo na corruption agatwirwo gikuo those are not issues to be put in a bill katiba katengi koraga ke deal na tondu petita tu icio ni maundu megi thini wa magoro ni gutwara thini wa parliament atware mweshimiwa atware thini wa the floor of parliament ithie ka registratwe nenda kuga atiriri aukorwo court kwina mundu ramo sponsoraga na ne kwenda atwire riu sponsor wake no tondu riu gwatika ukorwo court mundu taneka campaign nginya one mwe bururi wa Kenya ria rugamaga giti gia president ona ndaroneka agika nginya rari nginya Uhuru Park ona kuthi kwariria ndi kwenda kuga ikara haria twage ona ngira ndi guciariria ati ni mundu ekuthiruka all the 47 counties ati agikaga siasa cia kuvitukia punguza mzigo bill ndeciria atiriri ino ni a well orchestrated scheme ya kuneutralize kindu gitagwa BBI na mundu ara neutralize BBI ni uria tarenda kindu gitagwa handshake ino ni bill iretetwo ya kubura gains ira bururi uyu ugite wa kindu gitagwa BBI niki ni undu ni areciria atiriri ati tondu ni kuona kindu andu bururi andu mara sponsor bill ucio ni mayite mbeca nyingi muno thiini wa bururi uyu mbeca icio ni cimegukora maicio na kuria thiini wa counties county yanyu ingikambitukia nyamu ino ya punguza mzigo bill matamwitite mori musiri namo mori atiriri niki murabirwo ni sponsor wa nyamu ino yes no atiriri hari kindu gitari kiega Kenya ino riria mundu oka na idea no muhakerwo ati ni go sponsor to ndagikorwo na hakiri cia na sponsor ngauga atiriri tiga ikunyarara MCAs aria me counties ona no mahote gukorwo na hakiri ciao kurora bill iyo monekana ni njega matakire ma demonstrate ni mari akwa ngauga atiri na mo macaguraga atira thi maticaguritwo ni wananchi ya Kenya uguo ni kuga ni mamathukitie makona ni mahotete no na ni hakwa no njugi atiriri ti nyamu njuru ni nyamu worthy of a discussion ni kindu tungihota kwaririria he kindu kimwe kiega muno hari bill iyo ngauga atiriri no na ngorwo ni ta revenue uria tukwaragiria horo uyu ni cigana iguthi county ni cigana igutigwo national government ukona tha ici katiba yugite at least 15% ithie gwe counties ukona ino bill ino yake ri ya Third Way Alliance yugite at least 35%. Riu ngona kindu ta kiu ti kiuru tondu ni gikuteithia ku entrench devolution na ugacoka karehe maundu maria ma ward gukorwo nio the unit of development niguo iyo ni devolution fiu uguo kiu ti kindu kiuru wangorwo ni National Assembly akauga ati tuwaire county as the constituency nigetha ngorwo na ikuru gwakaga na MP eri muthuri na mutumia tondu tukwiturite Kenyans makiriraga ati turaingi muno in numbers ukauga kuga atiriri it is something worthy of a discussion na ningi hau ni kuhe kindu kimwe very passionate about tukorwo na 50% women representation haya no ugakorwo hari na those glaring issues kindu ta what about the same at the county level at the county assembly level county assembly level atumia ni matekirwo into account or at the senate for example no gacoka ngauga nani hari kindu kimwe gwitikirana nawe ona ngoro icio ingi ciothe wauga no gucocera ngauga uhoro uyu wakuga ati anga within 30 days ugatwira mundu kuma kiambiriria case igakorwo ethirite within 30 days that is unreasonable na ndongi expect it happen tondu ona mundu ucio muratengeria magoti-ini has a right to due process na ndiko that itingeiga haya riu Mwangi ndenda urikie ndereti ino na kuria kiuria giki by the BBI irio uri mwandiki wayo ri ni ya ongeza mzigo kiuria kiuno ni ndono kiurio muno ni andu ati umerekana BBI ni ya ongeza mzigo na kana ni muthomete mendekithia mapunguza mzigo na mangeingirana na atia na ma BBI first juge ati BBI guti handu turi twakinya kuga ati ni twacenjia katiba tugire ati riri twakwa tuthikiriria andu othe tuthi tuikare the tuge ati kumana mathina maria me bururi uyu ri giki nikyo gikwenda gwikwo andu ni mararwa tweke kina andu ni mareka ati tweke kina tugiuga ati ni tukwenda ni tuga thie imucenjia katiba haha
negetha gutuike gutikaruo ringi iyo ni wega atua kana uhoro ni ugathie riu gwethe constitution igucenjio no igukorwo igicenjio agikondi tukuwe cenjio ri igucenjio nundu wa gathina tuonire na tuge gathina gaka gagukiwo ni gucenjia constitution kandi kukagia referendum ri ningi ni kuga uga katiba cenjio ri to ti maundu mothe ma gucenjia katiba mathiaga referendum koguo kuri maundu ma guthie no ko no mekire no mekwo bunge akontoga no guti handu tuli twakinya kuga ati ni turacenjia katiba kana turathie referendum no ekendike na gucomment uhoro wa punguza ndekire ithabu riho ndara ungirora constituency iria nini muno hena Lamu hena Tana River hena Laikipia Samburu ni ithano counties cikoragwo na ite 11 Lamu ena 2 Samburu ena 2 Isiolo ena 2 Laikipia 3 kiria county icio ithano ri Taita Taveta na Tana River mena ite 11 thini wa bunge no ri ina ite andu athure tu kiria 340 290 plus 349 voting power yao ni below 4%. Twacenjia katiba ino uria turirwo tucenjie ri gukorwo kwina bunge ya 94 elected acio mena kura ithano voting power yao iguthie over 10% county icio ithano tucoke tuoye riu tuoye Nairobi ite 17 tuoye Kiambu ite 12 tuoye Kakamega 12 na Nakuru 11 icio ni county inya haria tu umuthi ri voting power yao thiini wa bunge ni over 16%. Mwahitukia nyamu ino voting power yao iguthie to below 8%. Senate tugikora kwa what is happening ni ati mahinya ma guthondekaga kiria mawatho bururi uyu makurutwa andu aria aingi manengerwo aria nini ugayani wa mbeca bururi uyu urikagwo ni andu aria nini aria nene nio marutaga mbeca kaunti iria nini nicio cirikoragwo na say president decision yothe arikaga president arithuragwo ni andu aria aingi no ari controlagwo ni andu aria nini iyo ndi the most dangerous no but the Senate setup it's one vote per county kana muri aingi kana muri anini and we actually deal with but that is for counties no National Assembly yes tondu ni murenda gupunguza uranagirwo National Assembly iyo iragicenjio uranagirwo Senate kiria andu aria othe aingi Nairobi biko andu maiyuire Nairobi ena population ya 3.3 million Kiambu ena 1.6 Kakamega na 1.6 na kiria ngani 1.3 Nakuru so the more than that's about more than 10 million over 25% of the country. Ndona ithana ria tutengeria muno ena very toria kioria kia BBI aikora tutekwariria riu tukariria muthenya ucio ungi tondu audit icio wa igo mundu egwitwa Maicinia Mwangi areta niyo turauga twike constitutional audit tuuria atiriri representation ino ikoragwo ikarite atia na nikio tukwenda andu maumire muno hindi turathi gutarwa tondu ndari ino irathi gwikwa nego tutethereria ku inform constitutional audit icio muraigo mundu akiaria horo wayo tondu kicio thire county ta ya mundu witwa Garissa kuria andu ari aumite athirogwa na kura 6,000 kuria gwitu tuthurete mwecimiwa gicimo tumuthurete na 80,000 na gwatuikaga atiriri mugambo wa andu ari ni munene na ni ikwo kwi mugambo wa mundu witwa gicimo political corruption naguo mugambo wa Karo wa nyina wa Mbisi ni umwe tu no ni munene owate agiuga nigia kinya hau gikinyagira hau ikiririmbi na niguo iga tukinyie hau tucemanie muthenya wa kiumia tondu mugambo ndungithira no guthii na mbere tucemanie kiumia twarerie maundu mangi megie bururi rucio ri tucemanie kuri igoti-ini tuigue waiti twakerwo atia na ona tucoke turore kana magavana ma senators National Assembly ni mekuiguithania ciegie kigina gia thirikari cia county na thirikari nene mugia na kiumia kiega na Ngai amurathime.